Babino mereka alaki ay malaki tanuan aan usneno. Lema beti na ko sulat 2 Korintus nakanim elane talante ela boes samnim. Tema at muni na tuin nek palsait ay malakit kiustake ela hit. Hay muni na tuin nek atebak nino kana tuin lasi lehaimit meki hay matam. Babi naman ay katalaki 12 mese anbiin muni neno na milalan henaton alekanan sa leinan moe henati 12 bian le an muni nokan an fetola new in hita ikut to klasi I amsa an bimonit nono aknino ay kles hitlomi henati alesa le kles an moe hitail tiki hit matak mahit takamtak kles anomat ay kaha mafefa na Paulus kana tena fa onane inakamnak kalau hit kius take alekanan sa lehitit teki hit matak hit nekak lof oni an bitabu ne Paulus na beno lasik dino ina ikunok alekanan tuas ekat tob Yahudi kan lumifa hei namolok lasik dino mantek usif Yesus in kanan toma beti usneno amsa kan lumifa hentek ne Paulus anfani on mafefa usneno sinatena nak ne Paulus nem henamoesin jadi an bipisa mese tob Yahudi na milalan henmoe amliut neu in man bipisa bian toslani amsa kan lumifa ne Paulus meslasi lei kan mo ne Paulus henana setan mepuk nino ne Paulus an saksi nakanak haimoni na tuin nek atebak nino kana tuin lasi lehemit meki haimatam ne Paulus na frekan inmonin main me putut hais alan bi usif Yesus fun infani onate usneno in kanami fa alekot neu in ahon in nanawa intut hais hen pules usneno kanan aknino babino maneka talaki leka hita uba hitek palsait alan biale kanan sa lit tail teki hit matak hitneka klofna oni naika mupisit homonim anbi maus pahapinan kalau onan hiteta pesit hit munik neus sekau kalau onan hitet moy on me ne Paulus an fainek nakamnak amoni natuin honek palsait mumep anbi onentotis sit mapules masuit sulat aknino kalau himui neklomit heta ikutok ababalat neno somak in of unfekit beif matanef piut amin kesamniken hem like subscribe lasik nino new hi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.